Bože dragi Leo, ne gubi se. Danas se vratija serijal, isprobavamo nove igre. Joj, kako fora, kako. I da ljudi, ko što vidite, ne vidite, ova igra se zove Choco Milk. Ko što vidite sada da vidite, sad ćemo ući u prvi game i poželite nam sreću i vidimo, mislim, ja sam ovo instalirao, samo sam jedan put odigrao, apsolutno ništa nisam skužio, odigrao sam samo da preskočim trailer. Dobro, ajde, vidimo se u gameu. I evo nas ljudi, mi smo sad znači, čokolada se bori protiv mlijeka. To je inače logično. Vidite, sad se puca voda, headshot. Ubio sam ga, haha, boj. Di ste, umreću, baci bombu. Joj, opa, ne fullo sam bombu cijelu. Ovo je, mislim, ovo je kao super ovaj tu, vidite ovaj tu mali, ovaj tu ogledalo. Opa, vidite, ja skačem, 360, opa! Niđe veze. Oj, di ste, cupa, umire. I evo nas ljudi, opa, johu, oj se vrti ko brate Ferrari, ajmo ga ubit. Niđe veze. Znači ovo je kao super koji vidimo kroz stvari, ja sam to bez veze sada iskoristio, tako da. Isuse, ne, ubit ćemo ovaj mali, mlijeko će me ubiti, bacio sam bombu i umro sam. Umro sam iz prve, niđe veze. Idemo, 3, 2, 1, respawn. Sad se penjem, ajmo baciti tamo bombu. Jej! Zašto ova bomba tako sporo leti? Niđe veze. Skačem ode. Ček, šta mi trebamo puniti? To ne razumijem. Mi smo izgubili. Ali nema veze, idemo u novi game. Vidimo se u novi game. Evo ljudi, ako što opet vidite, mi smo opet čoko. Zašto smo opet čoko? Želim biti mlijeko, ne čokolada. Čokolat. Ajmo baciti bombu. Jej! Ne ide tako baš. Evo ga mlijeko. Sad svih vidim. Pucaj. Ništa. Čokolaj, mlijeko, dođi mi ovdje da te kapirapam. Opa, ubio me, ubio me isti lik. Pa ja ću razbiti ovaj mobitel, pa nema, ne, dosta. Ajmo, sad smo mi profi. Gdje su one boce? Moramo napuniti boce čokoladom. Bam, baci bombu. Opet ova bomba koja sporo leti. Briga me. Ajmo ih ubijat. Opa, sad ćemo mi to sve riješiti. Pucaj. Opa. Ne, umreću, crkvaću. Imam malo HP-a. Dođi mi raketo. Ne, je prejak, mi se sentiviti. Baci bombu. To znači ih bomba. Pjum. Nikog nisam ubio, tako je. Ti mali čokolat. Nećeš biti, ne čokolat, ja sam čokolat. Opet me isti lik ubio, brate mili. I evo ljudi, ko što vidite, sad napokon čokolati pune ovu bocu, vidite, ja umirem, ne znam zašto umirem. Umreću. Mlijeko. Jej, baci bombu. Nisam ništa napravio. Ok, se sada izgubljivamo i to jako. Ajde, punimo. Prva, druga. Prva zadnja. Ubio sam jednog mlika. Di ste? Vidim vas sve. Ne, i oni vide mene sve. Ne, umreću. Baci bombu. Joj! Ako ćemo mi na kraju pobjediti, to mi smo carevi. Baci bombu. Udari ga! Lupam bomba, ne valja. To umro sam. Zašto me život neće poštediti, niđe veze. Ajmo sad sam napet, bacam bombu na pod. Zašto sam bacio, nemam pojma. Idemo, ajde, prva, druga, zadnja, prva, osma, prva, zadnja, treća, osma, kada kođe do, ne znam šta. Baci bombu! Kroz zidova, gledaj. Ova faca govori sve da smo izgubili. Ova faca mlijeka govori da smo izgubili. Joj!
Kao što vidite, Leo nikako nije mogao pobijediti u ratu protiv mlijeka i čokolade. To je bilo to do epizode. Nadam se da vam se svidio. Vratili smo jedan video iz jednog serijala koji ste tražili. Čitamo, ja čitamo komentare. To je bilo to do epizode i poj.